I dobrodošli u još jednu epizodu Expanda Bros. Ovo je druga epizoda i nastavljamo sa trećom misijom. U prošloj epizodi smo odigrali dvije misije zato što je prva bila baš spora. Najveća bomba, ne! Ako se pitate zašto imam 2 života, ovdje je bio jedan, uzeo sam ga. Evo, to sam ja. Dobro. Smiješno, ali ajde. Šta puca ovoliko? Ne! A koji fail? Nešto im opet. A ne, njega. Dobro, ovdje imam da ga promijenim. Meni malo laga igrica. Zašto snimam. Ali vama neće lagati zašto nije toliko zahtjevna igrica. Wow. Puknite, sada kad bude nešto dole, ispod njih neće moći više da izlaze. To je to, svi su mrtvi. Kao začepljen, vidite kako im kao začepljen prolaz kamenja nekim. Wow, koji. Oh! Za malo me upucao. Velike save! To. U Rafael. Razbi. Sve su se raspačali. Mnogo ih ima. Vidite njegov specijalni udarac. A ne tu. Sak. Nastavljamo. Evo, ovo nisam rekao u prošloj epizodi. Ovdje samo ako izgubite jedan život, vraćate se. Ona je velika ako izgubite sve živote. Evo su kučići. Kučići čak mogu da jedu i sami sebe, mogu da jedu i vojnike kad crknu. Ajde ovih da ubijemo na časak. Dobre. Gotovi su vada sad svi. Jesu. Kako pucaju! Pucaju, nastavljamo. Još jedan. S plamenom. Evo vidi, imao sam 5 života, sad imam 4. Zašto smo bili i vratio sam se baš na ono mjesto. Ovi pucaju rakete. Bam. Dobro, još jedan mali save. Rećem da ću da ne viču. Izvinite zbog te pozadinske buke. 100 puta sam to rekao. Idemo. Ej, se pada je već dole. Ćao. I naravno, nije video čak kad sam mu na glavu zaklopio. Idemo. I kurčići moraju da begaju. BAM! Bam. Pukni. To. Ne mogu.
Haha. Je. Pobegli. Wah! Sam sam kliknuo neko dugo mi je se sve to desilo. Ajde, još jednu misiju za... Naravno imat će neke teške misije. Evo možda je ta misija kad se borimo protiv robota. Okej. Šta je sad? Aha, on sad šalje samo kamione. Koji će uskoro biti mrtvi. Wow, to su mnogo jaki. Pucam. Crknite više. Sad ćemo bacim bombe. Vidite, on ima kao bombe što se zalepe. To. Let's go dalje. Puca, 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 to. A vidite kako leti. I ovdje eksploziv naravno. Ovdje ću da uzmem njega. Jeee, seče. Evo sad sam se pretvarao i nije mu ubio eksploziv. Znači, predlažem vam, ovo sa sečevom ovim. Ovih koji ima sečevo, ne udarajte ovo što ima kao mine po sebi. Evo sad sam ga udario. Ali kad ih ima puno, ne bi vam predložio da udarate. Vam, 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 uo. Mogu da rušim sve. Ovo je... Jo. Smo bombe. Jesu! Evo ih još njih. I još bombaša. Evo još jedan. Bam. Let's go. Uaa. Okreni se. Znate valjda njegovu bombu. Bomba. Ajmo bacimo na njegovu bombu. Ne tu. A! Ne mogu sad. Snimam. Ne mogu ni ja. Vidite zbog toga. Zovem mama da jede. Ali ne mogu sad. Ne mogu. Je mali save. Hoće ovaj da me puca. Kad imaju kao znak pitanja gore, to znači začude se, kao čuju nešto. A kad imaju znak uzvika, oni samo pucaju, a ne znaju gdje pucaju. Smiješno. A ne on. Ajde sad, šta će bude? Da će puknu eksplozivi? Oće. Ajmo jedan biciklista. Šalim se, ovo nije biciklista. Ajde, ti sad padni. I ti pukni. Let's go, let's go! Yeah. Pobjeda! Yeah. Kaka puknu svi, yeah. To je bilo sve za ovaj epizodu, vidimo se sljedeće. Ćao!